okusindayo. Uthi lahlani konke okusindayo. Ekusindeni ubala noma yini esenhlizweni yakho. Kanti izoverload isipiti sakho eyintweni ofuna ukuzo. Ngicela ukuphinda. Uthi asilahle konke nabo ofakazi balezi zinto. Uthi ngakho-ke asilahla okusindayo. Ngoba hayi ngoba engakwazi ukusifikisa lapha. Kwesinye isikhathi sihamba ngepace ye-Lord. Unomuntu ka-5 years ongamkhulumisi. Leyo nto ayibabezeli yena, it's a load that is delaying you. You don't forgive ngoba umuntu exolisile. You forgive because you are offloading izinto that can delay. I guess it's official. I guess offload. Noma yini esindayo. Ukulahla umzalo, wakulahla umncane. No. You need offload that. Offload that. Umzalo wakulahla. Indoda yakulahla wadivorce manje. Awukwazi ukufika lapha yana. Unezinto ezisindayo. Kodwa ngithi kusuku si-offload enkulunkulu. Si-offload. Uthi silahla konke okusindayo. Mase number 2 nesono. Kukhasi khona abantu abangenasono kodwa banemthwalo. Banezisindayo kodwa bagade izono. Uma kushumela onemthwalo ushaya bezono. Uma kushumela wezono ushaya bemthwalo. Uthi lokho okusindayo asekudala mase sinesono esithandelayo. Shuthi uma usesonweni okwazi ukuthi uthandeliwe. There is a distance that you cannot walk. That's why you Satan ukutshengisa i-taste yaso akakutshengisa i-function yaso. Ukuvulela amehlo ethi buka simnandi kanjani engakutshengisi ukuthi sikuthandele kangakanani. Usathi ukubhala sineflow ofakazi. Uthi akulahla konke okusindayo. Uthi kusho amagama le-generation ihamba nomthwalo. Number 2, uthi nesono esithandelayo. Yingakho phela akavimbi ukuthi kushiyelwe ngegrace, ngama-declarations, ngama-promises, kodwa in the church evala intshumayelo yesono. Uyazi siyowazi ama-promises kodwa siyofika. So wenza ama-declaration, this is my year, this is my year, this is my year, kodwa ubuhlezi esonweni. Uyazi leso sono. Uthi uyakhona uyahlaba. Hayi ngoba uhlaba nje, uyazi ukuthi ukuhlaba amahubo 106. Amahubo 106 verse 28. Athi bazokuhlatshela abafileyo. Bampunula uJehova. Waphoboza isifo. Isono ukukholwa kodwa uyahlaba. Isono ukukholwa kodwa uyajona. Lithi iBhayibheli oshadile uhlukene phakathi. Ngoba omunye wafu okujabulisa umuntu ashade naye. Lithi kodwa ongashadile ukhuthalela wenkosi. Lithi ungcwele emzimbeni nasemoyeni. Wabanje inkinga ukuthi uThixo ehlisa abantu abashadile abawuwafu. Yo. Kodwa umuntu osingile ehlule ukulanda uThixo. Hayibo. Thina mina nginelungelo lomngayo enkonzweni isasa. Uma kunento ethini ifemini. Lithi oshadile uhlukene phakathi. Mina ngowafu ngizothi Lord you are worthy to be praised. Kwehlinge losi uze wena nokuphelela kwakho ubande kaweni kwenze njani.
ngibelele poverty ngiyakofloata lokho ukuthi ngafeyila ngahluleka ayofloat ngoba ukuhluleka kwami ngiyakofloat angikwazi ukuhamba nezinto ezisindayo angikwazi ukuphila esonweni ngoba siyathandela hayi lento ayisebenze ebandleni faith uyebona kanjani hleze esonweni hayi ngoba nje sona siyabonga siyatshengisa sona siyabonga hayi awuthi makhala kuyaphuma njalo esonweni siyaqhubeka esonweni asiyathanda hayi Hey, see Jesus. Oh yes, Jesus. Oh yes, Lord. kuyaphuma hayi kuyaphuma awuzintweliseli i-item yokuprogram uzintweliseli izinto nefake yazo kodwa akwazi ukudilewa yisono ngoba ngimkholile uThixo ukuthi ngifike ngifikise lapha isono silahleli isono usilahlela izinto omkholelwa zona amen aningizwanga you are not called for the church Yo